maji na mafura Dr. Abubakar Said Ali ikawa ndo uongozi wa wizara yenu heli hakati bala sharia lihusuwe namna ya uswarifu mwenje wa jua bantijuna no mkazo na mikabala hawa ho mwenje unu harumwa bando za miji ikawa raha kuja wasuliwa no mwenje wa Sonelec. Inu tartibu ya hanza ya mkomori haini mahalania liyo shaya enshi harumwa mwenje wa daima. Ndongo ikawo yirehemu lo haku harumu mkonti na zitaho ya ukaya wafanyishihe junduo la mvu la uruhusu ze hazifanyishihe haundro harumu mikabala ya hazi izo zijoka wafanyishiha hamshariki anu madhamana waheze sirkali za mikoani ikawo wanundo mawakala wahe daula harumu mabavu mbali na mbali hazi mkinishiha namna njema dokaya ze hazi wanduwanu wajuliziwa wafanya hazi hao wazima ziri wewe wae mtawarisho mkonti wa taifa wa daraja juu shwanao mrumio mwenje unukoenda hele jua ni mabadili hoikao ya ladhimu ya afanyishia armale shirika Sonelec ilile shirika linu lijiunganye ni mabadili ho yanu neze azma za serikali za urumia hawinji omwenje wenda o hele jua neze hazi za kapanga mkonti unu zandi saranzinde mfumdaro na zikakuza kifo ya mfumtanu inu ikawa ndo mwendelea omkonti mhuinu li unyamilia le suala linu la humbarikisho na weza juu le suala la homwenje. Upande wa wizara ya hele dima ulozi na swana hunu wazir Dr. Daniel Ali Bandar hajuza usoni mweli baraza mkonti wa kauladhimu ufanyishihe banti juu ili utwalia ze habari ziusio nao ne lavani ne karamfu banu ntijuu na hele suala linu baada majadiliano juma ubadiliana fikra husule suala linu zitaha nele baraza ya ukaya wafanyishihe mitwala waja ya msinadi juma le juzo la heze maduhuli mshinzi zinu havunika thamani na uramato haruma maduhuli ya saya ikawo ngayo bantiju ngarumishi hao shara hakati mabenufu mfano wahe ye kafe le dimala hazo li sahilishihe libasawe wanduwa la ramuwe ho muhimu no mdumio haku wahe kafe wantiju nesawa jao azma ya tsamia harmale siwa lanzwani baadhi za mabare zinjia wo haruma emikabala ya dima inondongo ikao ngejwe sahilisha emarania humzungulio haoneze bidhaa hautumaini mbarikishiho wahele dima habo yaka nafasi ya ukana wandu wajikurubisha wasuliho mazambani emakatiano isa parhaniha. Hunwe waziri wa holezi wa taifa Bakari Mvulana nesa katiba lijuzao umbulwa wa likoli ya walimisha hazizadima inu namna ya ujadidisha emisomo ya hazi za manufaa mahususu upande wa hele dima vantiju na tartibu wa jao ya utinia shiuno wanazijana haumva unu ubarikishihe haruma yenti na ngejo ujibu wa jao mahutajio ya serikali uswani mweze faliki za daula za utahaba kemjitosho wa shahula haruma yenti onesa wa jao katiba lionesa wazma ya ubuwa jumba la msomo lijodo ilimisha wanazijana misomo ya hazi ilola nao ne mahutajio ya heze hazi za hemakatiano na jumba ngalijodo parwa so la hazi azma inu ya wizara ya msomo hamshirikiano no moja wa hezenti za Ulaya hautumaini mtinio shiuno ze hazi za manufaa usonimwa na zijana ikao ngawuno mhuitajifu wa haukweli wa utaha wasome ze hazi zinu za mihono ili ujipangia maulu ya hao. Harumwe wizara ya posto na mawasiliano hunu waziri umuri Madi Hassani haone sabari na maji ya azma ziliwe makatiano za hanzae shababi mkomori ya jiunganye neze na hao za mawasiliano za wakati holiho ziparhani haya ukaya shababi mkomori ngedingoni haku harumwe mvaunu wahe zena hao za kiteknoloji rahano wananya wajihundrao harumwe ulemengu na haruma tabuhiti za fanyishiha wanazijana mengo mfukari haruma jana kwa japaro rumia ze ordinatori na shamasha haruma mafunvu mane haruma jana do wanazijana ikawo ongo unajuzi jome haruma umrumio zena hao za kiteknoloji haurumia ordinatori emakatiano ya fikra inu hankuli wa haku ya ukazi itilanziani habo zata na bahilo ya ukaya baundu haurambe unji wa hoa na zijana waliwe makatiano ngwajikurubishao harumva wa kiteknoloji abuho kawatini wa shiuno wanua na zijana umaha
yantini haku no wajitolea ya hanza wajikurubishe wajilinza nyisesa wanu wananya wa hule mengu harumon vaunu wahe ze teknoloji inde mane kao le baraza likubalia waziri ya ukana za ndongozino ngepasao zitilanziani hau haraka ili zifanyishie hauteni ya shiuno wana zijana wanu. Unwe wizara ya dhaminishi wa esport unejana utamaduni nezehazi waziri Mohamed El Hadi Humadi hele hakati bali onesao ya ukaya le kugumanyula dunia lihifadhiwe majumba ya tarehi ya hezenti ikomos litahali hondane na winji wa maelezo harumazi hazikao zisazifanyishiha ili uruhusu majumba ya tarehi ya hekomori ya juya nchi haruma wa urudho wa majumba ya tarehi ya UNESCO zinu hazikao zisazifanyishiha baumbu ya majumba zisazanzi hokana zikubaliwa harumazi urudho za UNESCO na ujumbe wa ikomos enu kumanyikao ngalishuli hanao no hifadhi zenye tamaduni za hezenti waswili Vantiju iliwonana ni madhamana na bali wapasiwao na mvaono wa uhifadhi wa utamaduni nezenye hususia neze tarehe za henti ya hatu wafanya hazi na watahazi hazi zeno wakimdungio ili zenye hususia haujimlifu hazo holaze zeno rabawa patrimonial zijihunde harumaze urudha zenu habo wanruwele wa ukaya nti ito na tarehe yo kaiti haina nti yofanya muhimu ibame zenye hususia zenye tamaduni za hazo. Wahansi wa idara ya taifa ikao ya heze athari zenye hususia za hensi. Lesuala linu likubaliwa ya ukana zendongozinu zifanyishihe hautaha wake namna ya uhifadhi na ubama itarehe na hususi ya wahensi hatu lishali baraza litaha ya waziri wa utamaduni ya jiunganye ni madhama na wahe ya senderese jumba lishuli hanao ni mitafiti ni mitantawo ya kisayansi ya hensi wajaune wizara ya holezi wa taifa Dezemba wazonti pia zihushili hanao ni hifadhi ya he tarehe ni zenye hususi ya zahati hatu ili wajadiliane wabadiliane fikra jumwe namna ya utanziani zendongozinu wake namna ya ukana wanruwa wasuli hao watafautishe hao wake uramufu juma zenye hususia ukawa wanrungu ajihundrao nizo haruma nti ya hatu hemiva yonti abonge hau jimla zonde zenu kutoika wazi washia mkonti wa mawaziri kao wendelea sukaleo inu tini